Dobar dan, moje ime je Ljubiša i danas ću vam predstaviti naš novi proizvod GPS tracker u svetlu za bicikle i motocikle. Usput ćemo se dotaći i njegove primjene u realnim životnim okolnostima. Galerija sa slikama proizvoda i njegovim tehničkim specifikacijama na linku ispod. GPS tracker u svetlu za bicikle i motocikle je savremeni satelitski uređaj za praćenje i lociranje koji vam daje mogućnost da u realnom vremenu pratite kretanje svog dvotočkaša, ali i dece i ljudi. Funkcioniše po principu mobilne telefonije, a sa satelitom se povezuje uz pomoć GPS signala. U uređaj možete ubaciti SIM karticu bilo kog mobilnog operatera. Sam uređaj pozicionira objekat koji se prati koordinatama u obliku geografske širine i dužine koje šalje tekstualnom porukom na mobilni telefon u vidu linka za Google Maps. Klikom na link iz poruke ili jednostavnim upisivanjem tih koordinata u Google Earthu ili neku drugu mapu koja podržava pretragu po koordinatama, vidite lokaciju objekta. GPS tracker je najpouzdanija zaštita za vaš bicikl ili motor od krađe i vandalizma. Lako i jednostavno ga montirate na školski ranac, putnu torbu, biciklističku ili skijašku kacigu i pouzdano pratite kompletno kretanje vašeg deteta bez obzira na udaljenost. Koriste ga vlasnici kurirskih službi koje dostavljaju robu motorima ili biciklom. Ispisali smo članak na našem blogu o primjeni ovog proizvoda u najboljim praksama. Pogledajte link u descriptionu videa. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i ostanete u toku sa novim proizvodima u našoj ponudi.